Jolo di Tuata, nau mengiring-iring lakat Tagalog marsada-sada, boy marpungu di bagas joro di Tuata, di bagasan hai pasar dohor mas nirwa. Mau lihat manang dia mata pendeta, dohor saluhut na parhala di buya Joshua. Nau mengaliat tiki dohor tinganan, baik pangalaman pasu-pasu pada masa ripion, dia anak dohor para mainan. Mau lihat manang bisa luhut na horong di bulan-bulan nami siya na bargizal satu na partorong donga sahutan nami haha algi nami boru bere bere nami lumobi ba di rajai bulan-bulan nami nani abangan rajai libo. Mau lihat mana horong nami asuhutot mengamu raja nami dineang nilak kamuna nado trap do tadi mangurun anak doa para main nami tubagas joron laho majalo pasu-pasu pardongan saripeon saluhun naya raja nami yang terbalosani saya dibalosot Tuhan tamai margi patgada tuhamu saluhun na raja nami duksi bagas joron itu hatau rakudur mahina tuingan na ubara di ami ima wisma lasmarowa di jalan Jenderal Sudirman manang di jolo di rumah sakit Pamela lau bangan dahan lalas dohor minum air sitio-tio puhun majalan dohor bangan yang adat nau pak tuha mata kontai semua ini masih kami asuh ton parana mau lihat mari kita salutna mau lihat manang di tuhata oras ma ilita salutna tumoroma andok molati kita tomat kali bata parega pasai ala di dikion bui mandara dengan sabukna di pamasuk di bur ngabi samso di latar talmui ma anak ni burion padolo pasatan modate tam pendeta nau mangasanahon pamasuk di anak ni buriai samso ni pakka setua pamusik tamu musen tu pakko lau membaik sebutna pelaksanaan cara di bagasan senagion. Melatih madiamu apa nami lo kenali sabutna tamu bima rawang kami udah nami makalipun. Dinau rap mahulu kita juga kasroon. Ima nama pasu-pasu namu lo kehela kita terus beliau. Pamhikeo nama dia pulang udah nami sabutna. Suara-suaranya karena mahulu hari simpul siang karena jawab masyarakat menurut mereka bisa susopong dalam pindahan ini raja di Buruta di Pamela buhut atau adat laupang tungguli soalnya terpaksa kami kepada tiga ardongan mau nyati boras